All India Radio Imphal medium wave meter za thum som li point khat kilohertz agyat som gyat len ile FM megahertz zale thum point nga apan hongki puang khia paite program a hi tunin thu thak la khom simna le ngai khe tu ten phatna la kilom tak tak na hon tel khom teu ngai na inei dingu tun la tel ama sapen dingin honin len wal khom zau chi la nyang kho chingle alom te sak deya hon tel tu te lamfe la om man lian ngain shilonga om ngul khan jam vungnu maman than lian le leutel member teng teng ngai dia hon tel first emara om nyang kho chingle nyang zaman bana lamfe la om man chingle chan nem ten deya hon telu a hi ingai dingu All India Radio Imphal thuthak la khom asimtu Grace Dongai Kim apaisa daka somni leli sungin Manipura minau tang somgyat leni le Central Armed Police Force CAPF somni leguk COVID-19 positive ve hi amu khyak thakin amaute district twam Imphal West apan somlenga Bishnupura panguk Churachandpura panthum Tamenglonga panthum Teknaupa la panni Kakchinga pan khat Jiribama panthum Imphal East apan somlekhat Thauba la pan somthum lesagi le Ukhrula pan khat hiyo hi Hai tenglaka mi gyat state danga pat Manipur honglu thiwa midang somsagi lesagi te mundang jin khelongen hiyo hi amaute local transmission apat hai nat na ve kha hi diam wan mo in omu hi
Apaisa dakal som ni leli sungin Manipura Central Armed Police Force personnel khattelin mili COVID-19 nat naziakin siyo hi aveka ki gomin COVID-19 nat naziaka si somli le li phata hi security personnel pe na hi le Churachandpur district damdoi na sia midang thumte hi le miwan tangen hi in Imphal East district apat hiyo hi Tuni tanin Manipura COVID-19 positive case sangsagi zali somsagi omta a hyai tenglaka mi sanga zasagi som kwale thumte damsiang ta in COVID care center pot santau hi tulelin active case sangkhat zakuk som thumle thum omlela recovery rate percent somsagi le sagi point nga tungzo hi Zanin Mizoram Health Minister Dr. R. Lalthanglia na in gamsunga COVID-19 case pungna to kisain meeting sam minaw tang telaka COVID-19 natna akithe daw nasat ma ziakin state sokalin veng songmun tuama COVID-19 test pibol ma hi apaita daka somni leli sungin Mizorama COVID-19 positive case thak zale somle lekhat mu khyak be inom ni khata case thak mu khyak tamni pian hilai hi Hyai to kitonin positive case sangkhat zathum som thum le thum tungin active case zanga som gyal le thum omlel hi Mizorama COVID-19 ki thedal hat ma ziakin state sokalin gamsunga unlock 4.0 ki koibana Aizol municipal area a September ni som le sagi tan partial lockdown koi hi Chief Secretary Lalnun Moya in Zanita ka order aswana a contact tracing le hyai nat na lak khakdan theilote apat case tampi mu khyak be in omji a hyai dungzoin contact tracing o samna ding le local transmission camp sakna ding nimna in partial lockdown puanin omji hi Zanin New Delhi Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma in vokhoina to kisai India adi nga project lian pen Piggery Development Project honna nei hyai huna Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Kailas Chaudhary le Deputy Chief Minister Preston Tingson ten hyai hun hua po hi hyai mission na viable sia zani vel beidi nga Meghalaya a nasiem mi le sumsin mi sing ni velin hamphat pi dingo hi Chief Minister in again na Piggery mission in Voksa a Meghalaya gam ama ale ama kitawda sakding chi a human development primary sector rejuvenation infrastructure expansion entrepreneurship promotion environmental protection le governance tungtonin kumsang ni som thumtana sumla lut tampen state som telaka telphak somin Meghalaya sokalin panla chi in leng minister in gen hi Nagaland azanin COVID-19 positive case thak zani somguk lekhat mu khyak be inom tu khani khatin state sunga unlock 4.0 kha kolinoma hyainunga ni khat positive case thak mu khyak be tamni pen hilai hi zanin Nagaland mi zathum somsagi legiaten COVID-19 natna akipat dam khetawa tu ni tanin mi gyat sitaw hi Zanin Meghalaya COVID-19 positive case thak som kwale kwa mu khyak be inom hyai to kitonin positive case sang thom zani som kwale guk omta a active case sang khat zali som thom leli omlel hi COVID-19 apat damswa mi sang khat zagyat som li leni oma mi som ni sita hi Zanin Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma in Arts and Culture Munpi International Center lamna ding a vanzat poimo suktua na dingin Non-Lapsable Center Pool of Resources NLCPR Noya Viable Sia Somni le Thumdang Sanction Non Union Minister for Donor Jitendra Singh Kyanga Memorandum Thelut Inoma Hyaya Gamsunga Project Pailal NLCPR Northeast Special Infrastructure Development Scheme le NEC Dinmun Kantian hi Asama Rashtriya Posam Mark Kipan Zanin Social Welfare Minister Pramila Rani Brahma in Guwahati hyai hun honna nei hi Aganwadi Center tia haigale theichin apoi mo dan bana numeile naw pangte dam theina dia chindan hoi zui poi mo dan te Chief Minister in hyai huna again hi tunya dinga thuthak la khom isim khyak thei hyai tenga hi latel ani na dingin
katak sapte hon gwan zel chi la lian ding gui te na sak deya hon tel tu te thuang tam gui te kwala pan lian no thang suan lian zapau pau biak lian thang boy thang pu ngai zan yang ning muan ching song khan suan chin za ching gin zan yang kham khozam nyang khan niam kham khan son chin lian le man ngai vung ten deya hon tel lo hi ingai dingo Quay na yai lei tung a tat le sat ta sat hun te hong tung de ka kha le kum pi zong khal ba a om in ka tak sap kem pel te a hon quan te dam sung kho sak quay na yai lei tung a nat le sat tak sat hun te hong tung de ka kha le kum pi zong khal ba a om in ka tak sap kem pel te a hon quan te ka tak sap kem pel te a hon quan te ka tak sap kem pel te a hon quan te lai ding in ama kamuang e ka tak sap kem pel te a hon quan te cầm đai gầm kêu mun ca tun hun chiang in khol na tui gay mun ni ma hon pi se avan man na le tuin hon bak se la katak sap kem pel te a hon quan te katak sap kem pel te a hon quan te katak sap kem pel te a hon quan te lai ding in ama kamuang e katak sap kem pel te a hon quan te COVID-19 do na a frontline worker te na sep pan pi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a pan la zil in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam ki te ten bol mai lo in thu hoi le maban la met na to han thon zo in Heinat na ve khale quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hike thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India latel athum na ding in tu chang dong chi la kimeri le alom te sak deya hon tel tu te lamka om ne ne min le jang phaya om manu te in kwan le lamka walwenga om chin pi te in kwan ngai dia hon tel lamka elim venga om don za chingin mun tuam tuama om alom le wal te bana ama thei kha teng teng ngai dia hon te la hi ingai dingo kanun tak na hon sing hon kem to pa hoi o wal sol na ti teng to hon pi na min phati tit na hoi na pil na nei lo ham bang hon hoai tu tiang dong a hon pi to pa hong phati wal yam lo tul gay lo dang gay lo to pa ita to gay lo bay te
mang bát thác sa hun hong tung zel ma le lam et na to hon ti nuam noi nghe tâu pa tap tap te hong bon te ha lâu te hi hat pa tu tiang dong a hon ti tâu pa hong pa ti one yam lâu tu ngày lâu lăng ngày lâu tâu pa hi ta yang dong a hon pi tâu pa hong pa ti na qua sol na te le na in na tang di gi tâu pa qua ka hi wa ke le ka in quan te u lo i ta lam dang in ke hon ba lai lai tu tiang dong a hon latil alina le atop na dingin aman hon pi chi la marsi ngai mon kiminasak deya hon tel tu te panggeya man khanyang le lamka man zawung go ngai thang zaman khum ngai ching thian ching hoi ching man hoi kim nyang lian kim ngai khonyang le nc khop ten deya hon telu a hi ingai dingo aman hon pi ka ki pa ki o thu pan lung wa na din koi ya om min bang seng hi leng pa tian phut si ke hon ti se aman hon si aku thati ke hon pi ama zui mon hoi ka hi aku thata a hon pi sia aka linda luat na banga akalin eden paluna boy na tuipi tung hi zong le patian kotin ke hon ti se aman hati aku thati ke hon pi ama zui mon hoi ka hi aku thata a hon pi sia supa tunia dinga phatnala kilom tak tak na hon tel khom teu ingai thei hai tenga hi All India Radio Imphal jingchangin tu thakla khom simna le twalmin lun dau sial le alom tia pan phatnala ngai na inei dingu tuni taklam dakle minute som le gin to kitonin ihonu abeita munchia paite program ngai teng teng omnam le mangpha